Danas vam donosimo izuzetno važan i temeljit prikaz jedne unutrašnje političke krize koja ima potencijal da promeni odnose ne samo između pojedinaca, nego i političkih centara moći u regionu. Kada su se Aleksandar Vučić i Milorad Dodik decenijama percipirali kao čvrsti saveznici, malo ko bi pretpostavio da će između njih nastati ono što sada mnogi nazivaju hladnim ratom. Ali upravo to, i više od toga, je sada na stolu. U nastavku pokrećemo ko je prvi povukao potez, šta je izazvalo razdor, šta sve može biti njegov rasplet, i ostavljamo otvoreno jedno pitanje. Da li je ovo samo predigra većeg sukoba ili već nova realnost? Ako vas zanima kako se razbila iluzija srpskog jedinstva i ko danas vuče konce iza scene, ostanite sa nama. Ako vam je važna duboka analiza, lajkujte, podelite i ostavite komentar. Želite li da istražujemo i sljedeći korak u ovom geopolitičkom šahu? Od samog početka odnos između Aleksandra Vučića i Milorada Dodika bio je balans između bliske saradnje i povremenih tenzija, ali one su se do sada uglavnom držale pod kontrolom. Poslednjih dana, međutim, stvari su eskalirale do nivoa u kojem više ne govorimo o neslaganju nijansama, već o ozbiljnoj prekretnici. Prema izveštajima opozicionih aktera iz entiteta Republika Srpska, Beograd je zagrizao u stavovima Dodika i smatra da su neke odluke iz Banja Luke preduzete bez konsultacija, što je za rukovodstvo Srbije neprihvatljivo. Konkretno navodi se da je imenovanje Ane Trišić-Babić za vršioca dužnosti predsjednika entiteta i poništavanje svih zakona koje je NSRS usvojila tokom prethodne godine i po, sprovedeno bez prethodnog obaveštenja Beograda. Takvi potezi, tvrdi opozicija u Republici Srpskoj, značili su kapitulaciju pred spoljnim pritiscima i zanemarivanje srpskog jedinstva, koje je do sada bio temelj saradnje. Ova promjena dinamike bila je katalizator za ono što mediji i analitičari već nazivaju hladnim ratom između Vučića i Dodika. Na jednoj strani Dodik, koji je godinama vođeni faktor u Republici Srpskoj, koji je imao sve poluge vlasti i koji je za Beograd bio pouzdan partner. Na drugoj strani Vučić, koji je u posljednje vreme pokazivao znake distanciranja i opreznije vođenja politike odnosa sa entitetom. U našoj analizi ćemo razložiti razloge koji stoje iza tog razlaza, posljedice koje već vidimo i moguće scenarije koji slede. Prvi veliki uzrok razdora je upravo pitanje obaveštavanja i konsultacija. Prema navodima opozicije, Dodik je donosio važne odluke, imenujući kadrove, poništavajući zakone, bez prethodnog angažovanja Srbije. To je za Beograd dalo signal da partner više ne posluje po zajednički dogovorenim pravilima, već samo inicijativno. Stoga se pojavio osjećaj da je pozicija Srbije ugrožena, da se model Banja Luka plus Beograd menja u nešto što Beograd posmatra kao konkurenciju. Drugi uzrok jeste promjena spoljnopolitičke orijentacije. Dodik je prema kritikama iz Srbije nagovestio približavanje Zapadu ili Sjedinjenim Američkim Državama, što je Beograd na najmanje smatrao neusklađenim sa svojim strategijama i interesima. Treće, tu su i unutrašnje političke promjene u Republici Srpskoj. Kada NSRS poništava zakone iz prethodnog perioda, postavlja v.d. predsjednika, dok Dodik govori o referendumu, o zaštiti entiteta, o ustavnim pravima, a sve to bez jasnog političkog usaglašavanja sa Beogradom. Kako se raspredaju pojedinosti, opozicioni lider u Republici Srpskoj je izjavio da se u Banskom dvoru dogodila oštra rasprava između Dodika i Miloša Vučevića, izaslanika Vučića i predsjednika SNS-a, na kojoj je Dodik tonom koji je kritikovan
prigovorio što Beograd nije obavešten o planovima. Vučević, navodno smireniji, uzvratio je jasno: više nas niste obaveštavali ni o čemu, sami ste donosili odluke. Taj trenutak se danas vidi kao simbol preloma u njihovom odnosu. U međuvremenu iz Srbije je stigla oštra izjava Aleksandra Vulina, koji je okarakterisao tu sjednicu kao poraz, odnosno znak da Republika Srpska mora jasno pokazati da stoji uz Srbiju pod uslovima koje Beograd očekuje. Dakle, spoljni signal je jasan. Ukoliko entitet želi podršku Srbije, mora se ponašati u skladu sa politikom koju Beograd vodi. Međutim, u pozadini svega leže širi geopolitički konteksti. Dodik je godinama gradio svoj imidž kao čvrst zagovornik srpskih interesa u BiH, održavajući bliske veze sa Rusijom, dok je Beograd, uz sve deklarativne postavke, pokušavao da balansira između istoka i zapada. Kada je Republika Srpska krenula da preuzme političke korake koji bi mogli iritirati Beograd ili barem menjati pravac bez usaglašavanja, dogodio se taj raskid. Imena, mediji, javne poruke, sve su postali signalni elementi da nije reč samo o pojedinačnom nesporazumu, već o promeni paradigme. Analitičari navode da upravo činjenica da Vučić nije reagovao brzo i očigledno na imenovanje Ane Trišić-Babić, za razliku od svoje dosadašnje prakse, upravo ukazuje da je stav Beograda: čekamo da vidimo kako ćeš da radiš, i da podrška više nije automatska. Sve to implicira da Dodik više nije osiguranje Beograda, nego moguće breme. Šta je sledeće? Mogući razlozi za raskid su višestruki. Jedna hipoteza jeste da Beograd želi da ograniči Dodikovu autonomiju i preuzme veću kontrolu nad političkim pravcem u Republici Srpskoj. Možda i da ubaci kandidata koji će biti poslušniji. Druga hipoteza pokazuje da Dodik, osjećajući rastući međunarodni pritisak i sankcije, traži exit strategiju i stoga menja kurs, ali to Beograd vidi kao izdaju. Treći je da je odnose pomerila i unutrašnja konkurencija u Republici Srpskoj. Opozicija se jača, građani su nezadovoljni, a Beograd možda želi da osveži liniju saradnje pre nego što to Republika Srpska učini. Također razmatra se scenario u kojem će slediti hladna eliminacija Dodika iz političke scene, bez spektakla, ali sa smanjenjem resursa, ignorisanjem, smanjenjem medijske pokrivenosti i političke podrške. Kao paralela navodi se da kada Vučić kaže da je možda najbolje da ništa ne komentarišem, to često znači da je osoba izbrisana iz političke igre. Dakle, tišina postaje instrument. U tom scenariju Dodik će ostati nominalno aktivan još neko vreme, ali bez realne moći i bez podrške koju je imao. Za Republiku Srpsku to znači politički vakuum. SNSD, koji je godinama kontrolisao sve, sada ne može računati na Beograd kao ranije. Ako kandidatura Siniše Karana ne prođe, moguće je da će uslediti pad Dodikove stranke. U svakom slučaju ostaje da se vidi da li je ovo samo faza krize ili trajni raskid. One stvari koje su se činile neizbrisivim, srpsko bratstvo, jedinstvo sa Srbijom, sada su testirane u praksi. Ono što dolazi je manje spektakla, više strategija. Beograd testira teren, Republika Srpska ispituje svoju poziciju, a Dodik pokušava da sačuva i sebe i položaj. Šta vi mislite? Da li će Dodik preživeti ovu rupu podrške Beograda ili će ga hladni rat sa Vučićem izbaciti iz igre? Napišite dole u komentarima. I dok mnogi misle da se radi o prolaznoj fazi, oni koji su duže u politici znaju da ovakvi trenuci uvek označavaju prelom. Iza diplomatskih osmeha,
Vodi se rat nerva. Tišina postaje oružje, a svaka izjava signal. U samom vrhu srpske politike počela je analiza. Koliko je Dodik još koristan, koliko štetan? Da li se njegov kurs može kontrolisati bez rušenja stabilnosti u Republici Srpskoj? Jer rušenje Dodika nije samo politički čin, to je geopolitički talas koji bi se mogao vratiti kao bumerang. U tom vakuumu moći Beograd traži zamenu, ali ne bilo kakvu. Potrebna im je figura koja neće izazvati bunt, ali će bespogovorno slušati. Stani Vuković je jedno ime, ali nije jedino. U pozadini se spominju i kadrovi iz reda mlađih političara SNSD-a, koji već mesecima održavaju kontakt sa Beogradom čekajući signal. I dok se na površini sve čini mirno, u dubini traje proces odmeravanja. Ko će preći na koju stranu i kada? U samoj Banja Luci počela je nervoza. Pojedini članovi vlade Republike Srpske, do juče bespogovorno lojalni Dodiku, sada sve češće ćute. I to ćutanje kao i u Beogradu govori mnogo. Dodik pokušava da ih motiviše izjavama o napadima s polja, o američkim pritiscima, o unutrašnjim neprijateljima, ali efekat je sve slabiji. Mnogi shvataju da je stari sistem moći u kojem je Dodik bio centar gravitacije počeo da gubi snagu. Kada carstvo počne da se urušava, najpre nestaje strah. I upravo to se sada dešava. Strah nestaje, lojalnost bledi, a pragmatizam preuzima glavnu ulogu. U međunarodnom planu ovaj raskol nije prošao neprimećeno. Zapadne ambasade u Sarajevu i Briselu beleže svaku izjavu, svaku promjenu tona, Dodikove rečenice o drugoj Americi i novim razgovorima sa ozbiljnijim ljudima tumače se kao pokušaj da spase što se spasti može. Beograd pak sve više preuzima narativ da Srbija mora racionalno da postupa prema Republici Srpskoj, što je eufeminizam za distanciranje. I tu se vidi strateška promjena. Dok je nekada Dodik bio neizostavni partner u svakoj komunikaciji između Beograda i Banja Luke, sada postaje smetnja. Unutar SNS-a već se formiraju neformalni timovi koji analiziraju scenarije post-Dodik ere. Neki smatraju da će Beograd najpre pustiti da Dodik izgubi deo moći prirodnim putem, kroz pad podrške, slabljenje infrastrukture i umor birača, a tek onda intervenisati. Drugi pak smatraju da će se proces ubrzati ako Dodik nastavi da pregovara sa Zapadom bez konsultacija. Ključna tačka prema njihovim analizama bit će januar i planirani referendum. Ako Dodik na tom referendumu pokaže da prikaže nezavisnost Republike Srpske, bez koordinacije sa Srbijom, to će biti konačan dokaz da je linija pređena. U takvoj atmosferi svaka reč postaje pažljivo merena. Vučić zna da previše oštar ton može izazvati kontraefekat, ali isto tako zna da ćutanje deluje kao presuda. On polako preuzima strategiju izolacije, pušta Dodika da sam objašnjava, da se sam brani, da sam zapetlja u sopstvenim kontradikcijama. Beogradski mediji već pripremaju teren, pažljivo, bez otvorenog sukoba. Naslovi poput Beograd ne razume poteze Banja Luke i potrebna racionalnost u odnosima služe kao eufemizam za hladno odricanje. U političkom jeziku Vučića to znači nije više naš. Istovremeno, Dodik pokušava da aktivira stare veze u Moskvi i Budimpešti. Poziva se na podršku Lavrova, pokušava da održi utisak da je i dalje važan faktor. Međutim, ni u Moskvi više ne vide stabilnost koju je nekada predstavljao. U trenutku kada Putin balansira između rata u Ukrajini i globalne izolacije,
Dodik je postao suviše mali igrač za velike planove. Njegova uloga kao proruske figure u Bosni i Hercegovini izgubila je smisao onog trenutka kada je Moskva shvatila da on više ne kontroliše sve poluge vlasti. A u Beogradu se vodi drugi proces. Analiza mogućnosti da se odnosi sa Banja Lukom redefinišu na institucionalnom nivou. Vučić razmatra scenario u kojem bi veći deo saradnje sa Republikom Srpskom prešao na direktne veze sa pojedinim ministrima i institucijama, zaobilazeći Dodika. To bi faktički značilo stvaranje paralelnog sistema uticaja u Republici Srpskoj. Na papiru bi sve ostalo isto, ali u praksi bi Dodik bio izolovan. To je najsofisticiraniji oblik eliminacije. Ostavljaš protivnika u funkciji, ali mu oduzimaš uticaj. U Banja Luci međutim raste otpor. Dodikovi najodaniji saradnici, pre svega oni koji su najviše profitirali od njegovog režima, sada su u panici. Oni znaju da sa padom Dodika padaju i njihovi poslovi, privilegije, kontrola tendera i medija. Zato pokušavaju da stvore narativ o zaveri protiv Republike Srpske, kako bi homogenizovali javnost. Ali narod više nije isti. Umorni su od obećanja, od borbi, od stalnog stanja vanredne situacije. Mnogi u tišini priznaju, ako Beograd digne ruke, Dodik nema šanse. Dok se sve ovo dešava, opozicija u Republici Srpskoj, predvođena Nebojšom Vukanovićem, dobija prostor. Vukanović sada otvoreno govori o varnicama, o kapitulaciji pred Amerikancima, o raspravi koja je potresla Banski dvor. Njegove reči, ma koliko ih Dodik ignorisao, imaju efekat jer dolaze u trenutku kada se sve čini mogućim. I to je ironija. Ono što opozicija godinama nije mogla da uradi politički, sada radi sama priroda moći. Raspad iznutra. U Beogradu su svesni da vreme radi za njih. Vučić zna da će Dodik, ako izgubi podršku iz Srbije, pre ili kasnije morati da popusti. Njegov sistem ne funkcioniše bez potpore iz Beograda, ni finansijski, ni politički, ni simbolički. Zato Beograd neće srušiti Dodika naglo, samo će ga pustiti da se ugasi. Kao što se sve u politici Srbije gasi, polako, metodično, bez drame. I dok se sprema teren za novu fazu, region zadržava dah, jer sukob između Vučića i Dodika nije običan raskol. To je znak promene paradigme. Znak da se koncept srpskog jedinstva menja u koncept srpske kontrole. Više nije reč o bratskim odnosima, već o hijerarhiji, i u toj hijerarhiji Dodik više nije na vrhu. On to zna i zato deluje nervozno, impulsivno, kontradiktorno. Svaka njegova nova izjava sada se meri, ne po sadržaju, već po tonu, a ton više nije ton sigurnog lidera, već čoveka koji osjeća da gubi sve. Ostaje pitanje koje visi u vazduhu. Da li će se Beograd i Banja Luka ikada vratiti na stari kolosek? Sve ukazuje da neće. Suviše je toga rečeno, a još više prećutano. Suviše interesa, suviše ega, suviše moći na kocki. Sljedeći meseci bit će ključni. U januaru će se znati hoće li Republika Srpska ostati pod Dodikovom kontrolom ili će Beograd otvoreno krenuti u novu fazu, fazu operacije tišina. I tada će sve maske pasti. Jer u politici kao i u životu najteža izdaja je ona koja dolazi od najbližih. A to je upravo ono što sada gledamo. Dodik i Vučić, dvojica ljudi koji su godinama delovali kao jedno, sada su simbol svega što se raspada kada moć postane važnija od poverenja. I dok se prašina još sleže, jedno je jasno. Balkan je ušao u novu fazu političke realnosti.
Hladni rat između Beograda i Banja Luke više nije samo medijska priča, već proces koji tiho, ali sigurno menja odnose snaga, poverenje i smer kretanja čitavog regiona. Iza osmeha i protokolarnih rečenica odvija se duboka transformacija. Savez koji je nekada delovao neraskidivo sada puca po šavovima. Dodik pokušava da se održi, Vučić posmatra, Beograd računa, a narod sve jasnije osjeća da se sprema velika promena. Ostatak sveta to zove diplomatijom, a u suštini ovo je borba za prevlast u kojoj nema mesta emocijama, samo interesima. Zato dok čekamo sljedeći potez, ostaje pitanje koje visi u vazduhu. Da li je ovo samo privremeni zastoj u savezništvu ili početak kraja jednog političkog braka koji je trajao više od 2 decenije? Odgovor nećemo čuti u izjavama, već u tišini koja ih prati. I zato budite sigurni da ono što sledi neće biti slučajno. Ako vam je ova analiza bila korisna, podržite kanal, lajkujte, podelite i ostavite komentar. Pišite da li vi mislite da će Vučić i Dodik ikada ponovo sesti za isti sto kao saveznici. Vaše mišljenje nam znači, jer istina uvek ima više lica. Vidimo se uskoro sa novim detaljima i novim otkrićima. Ostanite uz nas, jer ono pravo tek počinje.